namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impatiyada amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi Asinibingelele ngokushona kwelanga. Unontanda kubukwa okunguMax Makhanya owathuka iSilo samaZulu. Inkosi iSilo uMsizulu kaZwelithini. Waphinde wathuka unyazi lwesiZulu. Uthi ucela uXolo kunina. uMakhanya wenza ivideo kwathuthelele enkundleni zokuxhumana wazoxolisa wathi cha bakithi kwangekho nzondo yeqiniso engangiqonda ukuyenza. Ngangithi ngiyenza nje ke nami. Nakuba ke kunjalo uMax Makhanya kuzokhumbuleka ukuthi phela unikezwe ungiswe emchunu ngeviki ledlule wathi umnika amavikanyana nje ukuthi angene enkundleni zokuxhumana axolise njengesenzo sakhe. Kodwa ke lelo xolo lakhe kungenzeka ukuthi kwabaningi alwamukeleki njengoba ke lubukeka sengazi ukuthi inhlinini yoxolo. uMax Makhanya yebo uyenzile ivideo lapha khona exolisa khona kubantu ke bonke abonayo nakulabo ke engahlalanga kahle einkulumo ke zakhe. Kodwa ke futhi mangabe umuntu lwasi uXolo akusile uXolo lolu lo mfana nje ufuna ukubukwa nangento engafanele ngabe ubukwa ngayo. Hlala phansi kuthule ulalele ubukele ke ivideo yakhe noma kumlalele yena umuswa ke ixolisela yena nokuyilapho ke khona ezaqhosha qholoshe athi yena uyinsizwa ethi misuzulu ngiyinsizwa mina yakwaMakhanya. Uzwakala futhi ethi ke yena akekho ngaphansi ke kwenzalo. Uzwakala ke futhi ke ethi ke yena akekho ngaphansi kaShaka. Uthi ke yena ungakwaMakhanya ungumnguni nje angamataniswa nabantu bakaShaka. Nangu Max Makhanya eyikhulumela yena. Oziboshwa ozane livulwe ngubani hello sango ke ubano vula lelo sa izango lalivulwe lale bakwethu ngicela ukuxolisa kakhulu kuma Nazaretha wonke iSouth Africa yonke ngiphakama nokuxolisa kulesi sikhathi samanje ngamavidiyo engake ngawenza ngikhuluma noma kanjani ngiwathuka nenkosi yawa amaNazaretha ngiwathuka ngiyaxolisa kunyazi lwezulu ngithi okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo okonakala kwi-social media kulungiswa kwi-social media. Iqiniso lithi ayikho inzondo yeqiniso ayikho inzondo yaphakade. So ngithi angixolise angiphinde futhi ngixolise eNdlunkulu kaZulu. Ngiyaxolisa eNdlunkulu kaZulu iSilo hlanga lomhlabathi baba uMsizulu kaZwelithini ngiyaxolisa Nkosi ngiyaxolisa ngithi bayede ngehlela ngezantsi ngumfo kaMakhanya ngiyazazi ukuthi ngiyinsizwa kodwa la kumele ngizehlise la kumele ngixolise la inkulumo engazenza mayelana neSilo kanye noShaka kanye neNdlunkulu ngithi ngicela ushwele Misizulu ngiyaxolisa bonke abangaphansi kaShaka ngiyaxolisa bafowethu ya mina ngikho vele ngaphansi kaShaka ya ngumnguni nje umnguni ya kodwa kubo bonke abantu abazizwa beoffendeka uma ngixoba kabuhlungwana lapha kuShaka kanye neSilo samabandla uMsizulu kaZwelithini ngathi ukugcoba lapha kuye kwathi ukunyakaza kwathi ukuthinteka kabuhlungwana ngiyaxolisa ngehlela ngezantsi obakithi kaMakhanya ubunsizwa buhamba phambe kube khona la kumele uxolise khona mawinsizwa. Lento yokuthi umuntu akaxolisa akubona umnsizwa lobo ubuqhalaqhala nobugagu nobuhlaza ukudelela kahle kahle umuntu nje othi uyinsizwa kodwa engaxolisi isihlama nje ngiyaxolisa bakwethu
Ngiyaxolisa bakwethu. Awu Nkosi yami. Bengingafuni ngene amazwi anenhlabathi kule video. Ngiyaxolisa baba uNyazi lwezulu, ngiyaxolisa bazalwane baka Shembe, ngiyaxolisa amaZulu, ngiyaxolisa kuhlanga lomhlabathi, ngiyaxolisa kuyiSilo umisizulu kazwelithini, ngiyaxolisa bakwethu. Ngithi ngicela intethelo lo njoba ngixolisa nje ngiguqa ngamadolo enhliziyo. Ngiguqa ngamadolo enhliziyo ngoba ngiku social media. Ukube bengifike physically ngabe ngiguqe ngamadolo enyama. Kulabo abasuxolo, umbuzo omkhulu uthi ingabe yilo na uXolo lolu? uMax Makanya uthini ngevideo ayenzile lapho khona ke ethi kubobo ngabe kungcono ukubethu abambulele. Uma ngabe umuntu ngempela waso ubunsizwa njengoba esho ukuthi yena ke ubunsizwa yiloba benzayo, kungani ngasibonanga ngesidingo sokuthi adlulise uXolo kumfoka Mhlongo? Ingabe ukushawa kanje kufanele na umuntu kuthiwa ashawe nomeselele phansi? Kulungile ke Max, uthini ngevideo wena oyenze kwinsizwa lena ebikade kethuka ubaba uMavava Sigagane? Le othe kuyona ayixolisi, iyazenzisa nje ngoba ifuna ama likes, ayihambi iyoxolisa ngenkomo. Wena uma ngabe kuyikuthi ngempela uqonda uxolisa wemfoka Makanya, kungani ungayanga wayozithoba ngaphambi kwalaba abantu owabonayo? Kungani ungasukanga ekhaya kini wahamba wayawakhangela amankengane wayothi indaba ezitha? Kungani ngempela ungayanga ethempelini kwaShembe wayothi nyazi lwezulu yimi lo ngonile ngingumoni ngicela ukwehlela ngezansi? Yebo, isintu sithi umuntu akashawe selele phansi, kodwa kunini naso uXolo? Ingabe uMax Makanya ngempela uyaxolisa noma udlala ngeindlebe zethu nje? Mina ngibona sengazi ukuthi lo kukhona abamphushile hayi ngoba exolisa, futhi kwakhona uxolisa kwakhe uyabona ukuthi akakhombisi ukuzisola, ugcina nje usiko lokuthi adlulise ukuthi ngiyaxolisa. Ndaba ezitha lona makathathelwe izinyathelo, afundiswe abantu, afundiswe ukuthi umuntu uyini. Kuhlonishwana kabili mfoka Makanya, wena umuntu awumazi, usaphethe lokuthi uyinsizwa njengoba usho ukuthi wena umsizwa. Kusho ukuthini ukuthi uzothi misuzulu mina ngiyinsizwa? Kuyini lokho? Ndaba ezitha sibeka kuwena le. Oziboshwa wozane livulwe ngubani, hello sango ke ubani ovula lelo sa izango lalivulwe lali. Bakwethu ngithi okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo, okonakala kwi social media kulungiswa kwi social media.